Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mwese mudahwema kudukurikira twongeye gusanga kuri uyu muyoboro wacu n'umuyoboro wa Newslab TV. Twishimiye rero yuko mu gihari, reka tugaruke rero n'amakuru yacu. Nakire tubazaniye uretse amakuru ibya General Ekenge Sylvain wari umuvugizi w'igisirikare cya FARDC biguyemo inshishi. Turabireba, turaza kureba ku mirwano irimo kuba hariya mu mujyi wa Uvira, hari guturuka ibisasu biremereye, ari nako hari ibindi biri guturuka ahandi bigwa mu mujyi wa Uvira. Birimo guturuka hehe? Byose turaza kubigarukaho, ariko noneho ibya Ekenge tukibigarukaho, cyangwa se ibya Kongo, Ububiligi bufatwa nka se wa Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagarukanye umujinya mu kibazo cya Kongo. Amasezerano ashobora kuza kubakoraho ndetse n'ibyo batangaje byose turabikugezaho muri aya makuru twabiteguye, kandi tugomba kuza kubikugezaho. Wowe rero ntujye kure. Niba rero aribwo ukidukurikira, nagira ngo nkubwire ngo kanda kuri subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru tuba twateguye kandi tukugezaho. Nkuko twabyemeje rero ntabwo tugomba kuzajya dutinda izo za ingingo z'ingenzi, ariko reka tugaruke mu buryo burambuye. Byari ku itariki 27 ku mugoroba nibwo umuvugizi w'igisirikare cya Kongo yitwa General Sylvain Ekenge yagize gutya ajya mu kiganiro kuri televiziyo y'igihugu. Ni ikiganiro yagiyemo ari kumwe n'umunyamakuru, agiye gutangaza ngo mu by'ukuri ni iki kirimo kujya imbere muri FARDC. Itangazo rya FARDC ni irihe mu gihe hakomeje intambara mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Ubu ngubu niho hari intambara ikomeye cyane. Uyu mugabo rero yatangaje byinshi, atangaza aho imirwano iva naho yerekeza, itangaza imigabo n'imigambi ya FARDC yo kuba bakisubiza umujyi wa Uvira, atangaza uduce bagenda bigarurira, Makobora ya mbere, Makobora ya kabiri, atangaza n'ibindi bintu byinshi cyane. Ariko yaje kugera ku ngingo wavuga ko ari ingingo yamubambishije cyangwa ari ingingo yamushyize hanze, uko wabishaka wabivuga uko nguko. Uyu rero kuri radio, kuri televiziyo y'igihugu, avuga ko amagambo yuko ngo gushakana n'umugore w'umututsikazi bisaba kwigengesera, ngo kuko badashobora kubyarana nabo badahuje ubwoko. Ngarakubeshya yuko mushakanye yaragize agakazana mwishywa we cyangwa akazana mubyara we, ngakaza kubaho ngaho kagira ngo koko nibyo, byarangiza ngakagira gute, ngakazaba ari we babyarana, kugira ngo ubwoko bwabo bataza kugira umuntu ubwivangamo. Mu magambo ye uyu Ekenge yaravuze ati umuntu agomba kwitonda, kuko ibi nibyo bakoreye abayobozi ba gakondo. Baguha umugore ariko hakaza n'uwo mu muryango we, mubyara we, mwishywa we, uturuka mu muryango w'umugore, bakubwira ko ari mwishywa we, mubyara we, kandi atari we. Atungo rero niwe umuntu ubyarana n'umugore wawe mu nzu yawe, bakakubwira ko abana bavutse batyo kubera ko ubwoko bw'abatutsi bwiganza. Ubwo rero nibwo butekamutwe bushyirwa no mu bagore. Ni amagambo yavuze avuga ati gushakana n'umugore w'umututsikazi bisaba kwigengesera. Afatwa mu buryo butandukanye, ariko cyane cyane ni uburyo bubi, ni uburyo bwaje wavuga ko bwaje kwexposa ingengabitekerezo ya guverinoma ya Kongo. Ni uburyo benshi bavuga bati uyu muyobozi arigaragaje, abandi bati ni za discours de haine cyangwa imvugo z'urwango mu 23 ikunda kubashinja zirigaragaje, noneho zinigaragariza kuri televiziyo y'igihugu RTNC. Bati rero ibi ngibi ni ibintu bidakwiye kuba byakihanganirwa. Bati rero uyu muyobozi akwiye kwamaganwa. Mu bantu benshi bamwamaganye mwarababonye harimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe, wavuze ko mu by'ukuri nyuma y'uko leta ya Kongo ikoranye n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ikagaba ibitero ku banyamurenge batuye muri Minembwe, ikakira Kinshasa, abandi bayobozi nka Jean Claude Mubenga wavuze ko abatutsi ari inyenzi zigomba kwicwa na virusi yo kurwanywa. Ubu noneho General Ekenge akaba yashyigikiye amategeko 10 y'abahutu yatangajwe na Gitera. Iba ari ibintu bidakwiye mu by'ukuri kwihanganirwa. Uyu muyobozi mu by'ukuri Nduhungirehe yanditse ati ibi ngibi, aya ni amagambo ati yasomaga inyandiko yanditswe n'abacurabwenge barimo Professeur Philippe Legends
kuko ijambo ubwenge uyu musirikare yibanzeho rikunda gukoreshwa n'uyu Mubirigi mu gihe asobanura abitwa Abatutsi. Ati ibyo bintu rero byose bigomba kwamaganwa. Nduhungirehe arabyamagana. Tutaragera rero kuri nuza ku makuru yandi atangajwe n'ibihugu bikomeye nk'Ububirigi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndagira ngo nkubwire yuko kugeza ubu ngubu nk'uko birimo kugenda bitangazwa, cyane cyane umuntu ukunda gukoresha Twitter cyane yitwa Steve Wemby atangaje yuko kugeza ubu ngubu bitewe n'igitutu gikomeye cyabayeho, video uyu General Ekenge yatangarijemo biriya yaririye kuri YouTube, ati televiziyo y'igihugu yahise isiba iyo video kuri YouTube yayo uyu munsi ntabwo ushobora kuyibona. Ati ku buryo ati video Ekenge yibasiramo abagore b'Abatutsikazi yamaze gusibwa kuri YouTube, ntabwo iyo video ikiriho. Bayikuyeho koko nanjye nacekinze nsanga yavuyeho. Hanyuma ariko ikindi kise cyo ngicyo cyonyine kibaye, uyu nguyu Ekenge umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC yitwa Lieutenant General Jules Banza Mwilamwe, yamuhagaritse by'agateganyo ku buvugizi bw'igisirikare cya Kongo. Ibiro ntaramakuru by'abanyekongo ACP byatangaje ko amakuru ava mu ngabo za Kongo yabihamirije ko Lieutenant General Banza yafashe iki cyemezo uyu munsi ku itariki 29 akaba aribwo yahagaritse uyu General Ekenge, General Major Ekenge ku buvugizi bw'igisirikare cya Kongo. Gusa rero inyuma y'amarido hari iki? Inyuma y'amarido amakuru atugeraho avuga ko nyuma yuko Ekenge atangaje ari ya magambo, Qatar na Leta Zunze Ubumwe za Amerika amabere ngo yahise yikora batonsa. N'amagambo ngo yahise agaragaza ko guverinoma ya Kongo ibyitwa ko ari ibiganiro biri kubera hariya muri Qatar, ibyitwa ko ari amasezerano yasinyiwe Washington bidashobora kuzagerwaho. Cyane cyane Qatar ngo yahise ivuga ngo niba abantu bagitekereza muri ubu buryo, bagifite imvugo z'urwango zimeze gutya, mu buyobozi harimo umugambi umeze gutya nko kwibasira igice runaka cy'abaturage, hakaba harimo n'ingengabitekerezo imeze gutya, ibyo dukora byose ntibishoboka. Aho rero niho ngo Amerika yahise ivugana na Qatar. Imaze kuganira na Qatar bemeza ko ikintu cya mbere, intambwe ya mbere igomba guterwa, kuko abantu benshi ngo binubira yuko izo mvugo z'urwango zagiye zivugwa zikanakoreshwa, ariko abazikoresheje ntibirukanwe mu myanya bari barimo cyangwa nibafatirwa ibyemezo runaka, ngo bikaza gusa naho leta ishyigikiye icyo kintu. Ibyo ngo byatesheje Kongo amanota imbere y'ibiganiro by'umuhuza ndetse no mu masezerano, cyabaye ikibazo gikomeye cyane, kuko Kongo ngo barebajije nimwahanye bande cyangwa ibyemezo mwafashe ni bingahe ku bantu bakoresha izi mvugo z'urwango, baza gusanga nta numwe. Ikintu rero ngo Amerika yahise igiramo inama Kongo, ngo yahise babwira ngo ariko ntabwo ari inama nyine, urumva of course ni igitutu cy'umuntu ukomeye nyine, ngo yahise bashyiraho igitutu arabwira ati rero ikintu mugiye gukora, Ekenge inshingano zo kuvugira FARDC ahita zivaho, muhite mu musispanda mu muhagarike by'agateganyo, ariko ubwo no kukwirukana byita guhagarika, ariko no kukwirukana, muhite mu mwirukana ku buvugizi bwa FARDC. Icyo kiraba ari icyemezo muzanajyana mu biganiro mugaragaza ko mwafashe umwanzuro usharira ku muntu wakoresheje ayo magambo, ndetse n'uzashaka kubizamura muzamubwira ko mwitandukanyije nabyo igihe mwafataga icyo cyemezo ko mutabishyigikiye. Icyo gitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo cyatumye ubu General Major Ekenge Sylvain atakira umuvugizi wa FARDC. Icyo gitutu niho cyaturutse. Ku rundi ruhande Ububirigi, reka maze ngaruke kuri Qatar. Qatar nayo ngo yagize gutya ibona itangazo rya 23 ribwira ngo dore babantu mutubwira kuganira nabo ingengabitekerezo bafite, ese none ubu ngubu ntago mubona ibyo turwanira yuko birimo ukuri,
ibyo tuvuga ntabwo mubona ko birimo ukuri. Niba umuntu ajya kuri televiziyo y'igihugu ari umuvugizi w'ingabo z'igihugu zishinzwe kurinda abaturage bose zitavanguye, agakoresha amagambo nk'aya ngaya arimo ivangura, arimo ingengabitekerezo ya jenoside, arimo umugambi mubisha, ntabwo mubona yuko harimo ikibazo? Aho ngaho niho ngo bayabwiye ati niyo mpamvu twebwe rero twakoze icyitwa Muvoma, ariko igamije kubohora abaturage ingoyi irimo n'iy'icurwa ry'umugambi wa jenoside. Umurongo wa 23 yakoze reference ku byabaye mu Rwanda, ibyatangazwaga na RTRM, niyo reference ya mbere yakozwe. Hakorwa indi reference ku mategeko 10 y'abahutu yanditswe na Gitera, Habyarimana Joseph Gitera, wari washinze ishyaka ryitwa Aprosoma. Amategeko y'abahutu yo muri 59 yongeye gusohoka mu kinyamakuru Kangura cyo ku itariki 6 z'ukwa 12 1990. Ati kigaragara cyo nuko leta ya Kongo nayo yamize ibi bintu byakozwe mu Rwanda, ikabishaka kubikoresha kugira ngo ejo bundi tuzajye tubone abantu barimo baribasira abandi, barimo barica abandi. Icyo kirego ngo Katari yacyumvise kandi koko ngisanga gifite ishingiro. Nta kindi cyabaye uretse kugaruka kuri leta ya Kongo bakayigira inama yo kwitandukanya n'umuntu bita Sylvain Ekenge generali. Ubu ngubu akaba ari mu mazi abira. Uretse suspension, ashobora kuza ngo no gusa n'ushyirwa ku ruhande gusa, ariko mu buryo bw'ibanga, kuko ibyo yakoze ni kampanye n'ubundi isanzwe ifitwe n'ubutegetsi bwa Kongo. Ubushize bavugaga kwibasira abavuga igiswahili, uyu munsi arimo kwibasira abatutsikazi, abagore. Niho kubwira ibyo Ekenge yavuze, nko kubwira umugabo washatse umugore w'umututsikazi ati umenye ko abo bana atari abawe, uwo ngo ntago mwabyarana. Ni ugusenya umuryango, ni ukwibasira abagore, ndetse ni no kwica abana bavutse mu miryango imeze gutyo. Bati rero mwitandukanye nawe. Ububirigi rero nabwo buyise buza bwinjira muri iki kibazo. Ububirigi bwagaragaje impungenge butewe n'amagambo ataravuzweho rumwe ya General Major Sylvain Ekenge, umuvugizi wa FARDC, wibasiraga cyane abo mu bwoko bw'abatutsi. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo ibyo yavuze twabivuze, ndetse no mu gihe harimo hatangazwa ibyo yavuze, abantu benshi bagaragaje yuko akandagiye umuzamu. Noneho Ububirigi binyuze muri Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yitwa Maxime Plevon, yagaragaje amagambo ya Ekenge nk'amagambo atagomba kwihanganirwa, unacceptable. Ashimangira ko izo mvugo z'urwango zikoreshwa n'abayobozi muri guverinoma zigomba kwamaganwa, kandi hagashyirwa imbaraga mu guteza imbere ubumwe ndetse n'ubwubahane hagati y'abaturage, kuko ari cyo kintu cy'ingenzi kizatuma hagerwa ku mahoro arambye. Ibyo ni by'Ububirigi. Ati twamaganye izi mvugo za Ekenge ntizigomba kwemerwa, ntizigomba kwihanganirwa, kandi turashimangira ko imvugo z'urwango zikoreshwa n'abayobozi bakuru muri guverinoma zigomba kwamaganwa. Ati kandi imbaraga zishyirwa mu guteza imbere ubumwe ndetse n'ubwubahane hagati y'abaturage zigashyigikirwa, kuko arizo z'ingenzi zigomba kugeza ku bumwe ndetse no kurangiza intambara. Abo ni Ababirigi. Ababirigi rero urumva hajemo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hajemo Katari, hajemo n'Ububirigi. Bwose bamanutse bavuga bati ibi bintu ntago ari byo kwemera, ntago ari byo kwihanganirwa. Ariyo mpamvu for the first place Kongo yahise ifata icyemezo cyo guhagarika General Ekenge ku nshingano ze. Ibiriko ntawamenya niba ari intangiriro yo guhana cyangwa yo kwitandukanya n'uyu mugambi, kubera ko hari abandi bagiye babivuga
ariko noneho ugasanga nta kintu babaye. Reka turebe noneho n'andi makuru arimo kugenda avugwa uretse aya ngaya. Reka turebe ibijyanye n'imirwano. Imirwano ubu ngubu muri Kivu, bavuga yuko muri Kivu y'Amajyepfo nyine hari imirwano hagati ya M23 n'ingabo za Kongo zifatanyije na Wazalendo. Ikaba ari imirwano irimo kubera hitwa muri village ya Katogo, Kigogo na Kambiba Kambiba, ndetse no mu bice bikikije aho hantu. Aho ni muri groupement ya Karungwe, muri sheferi ya Bavira, muri teritwari ya Uvira. Ngo nukuvuga ngo ahangaha ni mu birometero 8 gusa uvuye mu mujyi wa Uvira. Andi makuru ahari rero arimo aravuga yuko kugeza ubu ngubu muri bijira bice nyine tuvuze bya Katongo na Kigongo, kugeza ubu ngubu situation itameze neza, harimo kurasana, aho ngo amasasu arimo guturuka muri Uvira. Muri Uvira arimo guturukamo amasasu akagenda karasa hariya, n'abandi bakarasa mu mujyi wa Uvira. Niyo situation iri ku rugamba. Kugeza ubwo rero abantu barimo guhangana n'imvugo z'urwango, urugamba rwo rurakomeje. Uyu munsi kandi muri nkuko biteganyijwe nuko Shadari, Ramazan Shadari, umaze iminsi runaka atawe muri yombi, uyu munsi nibwo agomba kugaragarizwa itangazamakuru i Kinshasa, akaba agomba kugaragara arindiwe umutekano. Gusa kugeza uretse kumvira iryo tangazo ry'uko Shadari ari buze kugezwa imbere y'itangazamakuru kugira ngo yerekere ku itangazamakuru, nta kindi kintu kirimo gutangazwa ku bijyanye n'ibyo yafatiwe cyangwa se ibindi. Ahandi rero ni umutwe wa Mobondo nawo wateje ikibazo gikomeye cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho umuvugizi wa FARDC ushinzwe izo operasiyo zo kurwanya aba ba Mobondo yamaze gutangaza ko uyu mutwe ngo ufite abantu ba hafi bawushyigikiye muri guverinoma ya Tshisekedi. Ni ukuvuga ngo kugeza ubu ngubu bavuze ngo ntabwo ari umutwe, ntabwo ari abarwanyi nyine mirise cyangwa se nk'umutwe witwara gisirikare ushingiye kunuza ku butaka, ku gisekuru gakondo, atahubwo ni rebellion. N'abarwanyi nyine ba gisirikare, n'abarwanyi n'umutwe wa gisirikare w'abarwanyi barwanya ubutegetsi. Niko aba ba Mobondo bamaze guhabwa izina. Bityo rero muri weekend haba Mobondo 15 barishwe mu mirwano ikomeye cyane yabereye ahitwa muri Bolingo, hafi cyangwa ku marembo ya Kinshasa. Abasirikare 5 rero ba Kongo no bakaba barahasize ubuzima, nkuko iki gisirikare kigenda kibitangaza. Abo Mobondo bageze ku marembo ya nuza ya Kinshasa, n'abaturage batangiye barwanira ibintu by'ubutaka, barwanira ibintu by'ubutware n'ibiki. Ariko uyu munsi ni community yitwa Teke ndetse n'indi yitwa Yaka zatangiye zirwana, ariko noneho ubu ngubu bimaze gufata indi ntera. Kandi noneho ngo amakuru ahari nkuko byatangajwe n'umuvugizi wa gisirikare hariya muri biriya bice bagiye kurwanya Mobondo yitwa Captain Anthony Mwarusha, yavuze ko ati amakuru dufite nayo twakuye muri bariya bantu ba Mobondo nuko hari abantu bo mu butegetsi bwa Tshisekedi bo hejuru babari inyuma. Ati abo bantu mu by'ukuri nibo babari inyuma, nibo barimo kugenda babafasha. Ati ku manywa abo bantu bigira intama, byagera nijoro bakaba ari bo bajya gukora ibikorwa byo gukomanda abo ba Mobondo. Numva Tshisekedi afite ibibazo. Ati ku manywa bigira inama bakaba bari kumwe na Tshisekedi, atari ko mu ijoro bakagenda akaba aribo batanga amategeko kuri abo barwanyi ba Mobondo. Ati abo bafashwe barabajijwe, ati bavuze amazina amwe namwe,
ati serivisi zacu zatangiye gukora amaperereza kugira ngo tubashe gukusanya ayo makuru tuzabone icyo dutangariza abaturage, ariko ati mu by'ukuri ikintu gihari ni uko abantu bari inyuma y'uyu mutwe witwa Mobondo atari abantu bafite inyungu za politike. Ati nibo bashaka inyungu za politiki, nibo babari inyuma ku bw'izo mpamvu. Ati rero ati abasirikare tugiye gukora ibyo dukora, atari ko abantu bari iruhande rwa Tshisekedi nibo barimo gukongeza cyangwa barimo gushyira imbaraga, gutera imbaraga uyu mutwe w'abarwanyi ba Mobondo wamaze noneho gutangazwa nk'umutwe w'abarwanyi ba gisirikare, kandi noneho ngo babana wese n'umutwe ngo witwaje ngo intwaro ngo umutwe noneho ngo ugize ngo witerabwoba, nabo bahise bokarifiya nk'umutwe w'iterabwoba. Ngibyo rero ibyatangazwaga none aha ngaha. Reka dukomeze tubategure n'andi makuru turi buze kongera guhurira kuri uyu muyoboro.